Muthikiriria wakwa ni ndacokeririe oro ringi rucini rwa muthe no muthe ndoka na maundu mega muno no itanamba gucea maundu macio ri no nyende kumucokeria ngatho inyuĩ othe munyitiriire inyuĩ othe muretikira gucea like na gusubscribe thini wa channel yakwa ni ndacokia ngatho muno. I don't take anything for granted. Ndamucokeria ngatho o haria hothe muri itikirai wa guciamukira rucini rwa muthe itanambiriria itikira gucea like na gusubscribe thini wa channel yakwa na ndimwiraga kaingĩ wona mweka ũguo ri nini murakuria ni channel yakwa murakuria Ngai amurathime muno mugithie na mbere na gushare like na gusubscribe umuthi ni ndoka na kiria yatuma njuke ni ciuria iria njuragia nicio ciatuma njuke muthenya wa umuthi. Hari mundu njurite kiuria kanjuria atiriri tata wa Ngoyo tatwire atiriri ni wega hindi iria murekana andu ku make noise ni wega hindi iria murekana andu ku make noise hindi iria murekana hindi iria muratamburana ri ni wega andu ku make noise gucira na githungu gwetao common ni muthikiri uranjira ndaririkana ni wega ni muno common kana ku make noise hindi iria murekana hindi iria muratamburana ukoragwo uri undu mwega muno. Ndiko imagine no wende guthii na mundu mukomete oro uguo ni gwikana murekana we wirutanire ringi wi mundurume nawe mutumia ringi wirutanirie woete maguru mothe no mundu ndara respond gutire kindu kiega ta ku make noise kana kurira kuri mariraga kuri mugaga bu hindi iria murekana gutire kindu kiega ta kiu uguo ni tondu waki tondu undu wa mbere ri ni gitumaga mundu agie na motisha ni kimwikagira hinya ucio yani akongerera bidii ungikorwo gwikite eguthiaga step kamwe kahora ri akongerera ni kumenya atiriri ati undu uyu areka ri ni urakenia mwendwa wake kana ni mutumia urauga bu hindi iria arekwo kana ni mundurume urauga bu hindi iria areka mutumia wake undu ucio ni ucangagira mundu akamenya wira ndiraruta ri ti wira watu at least ni ndireka atia hari o kaundu ndireka no hindi mwathie toro murekana na mwendwa waku mukiraniire ona nduramenya kana ni andu me hau kana ni miramba hau mukiraniire uguo muboekanite oro uguo ni gwikana murekana no muboekete mutiginya na mudi wa gwikana indegene ni ritumaga mudi wa gwikana wiki ati wonekane uri ho kuaraniria kana kuga bu uguigwa mundu akiuga bu aiguaga bu ni tondu ni araigwa murio aiguaga bu ni tondu ni araigwa wega aiguaga bu ni tondu ni araigwa cama no hindi ya wakoma na mundu hau uko hana muramba erekanite oro uguo ri ndungihota kumenya mundu kana ni wega araigwa kana ni ruo areka atia kana ni ruo araigwa ndungihota kumenya mundu kana okay ni kuri nginya na andu mugithia nao bagakiugiriria no kugiriria ku ri maka exaggerate kana gugakorwo ni kubeki marafeki gutundu mareka ati gutundu maraigwa maita maingi ni njaragia horo wa ugikorwo butirigio na timutumia yaku winake ni mundu ungi mwenake na kuoguo ri na he kiria kinyirite kuma hari we ri no make noise icio ni gukunia ni areka ati ni ara enjoy no rikiti wika ati ti ku enjoy ara enjoy haha ndiaria uhoro wa kubeki ndiraria uhoro wa kuigua wega wina mundu waku huo ni wikana murekana muthuri wirutanirie weineirie hao nake mutumia ri ni kuria andu nginya matainagiria by the way ketwari uhoro wa we ukomete ro gutaki muramba warekia ri humbira sex mungenda ku enjoy ri communication ni njega na hindi mutumia araugiririe ri na hindi muthuri arauga mburi hindi araitu kwa kauga bukaigwa ni uga mburi iyo ni communication ya kuga atiriri mundu wakwa ni uranjika wega mundu wakwa ni urahutia wega ni ndiraigwa wega twi nawe ucio ni undu utumaga at least communication ni tumaga at least mukamenya ati inywe riri ni murakenerera ni murakenerera ndamurano ucio ni undu wa mbere. Undu wa keri kurira kana kuga bu hindi ria murekana ri ni kumanisha ni ura appreciate mundu uri ungi okorwo ni muthuri ri ni ura appreciate mutumia waku okorwo ni mutumia ri ni ura appreciate muthuri wake maita maingi njugaga atiriri gwiko kana ndamurano ri ikorwo we hana mubira wa volleyball nigetha mubira wa volleyball ugicama ri no muhaka muikanirie mubira ukanjikiria muno nani ngagucokeria koguo ri hindi muthuri arikia mwana uyu ri nani mutumia ngamucokeria mwana ucio niguo cama wa mubira wake ucio niguo cama wa mubira wa volleyball no hindi muthiete hau uguo gutire guikaniria mukirite inyuothe muthuri ndaraikia mutumia ndaraikia riu ri ukoraga nginya mubira ucio ni
wekire te mubira ucio ni uboekire ni maita maingi ni njugaga atiri hindi ya ndamurano kana hindi ya gwikori inyueri muri tuikai mashabiki shabikire mutumia waku nake mutumia waku wekete nake mutumia waku agucambikire nigetha uhoro ucio wikete uhoro ucio ugicama nigetha ndamurano wikete ndamurano igicama ucio ni undu ungi uria wikaga ate uria ucangagira undu ungi hindi mundu araugirie kana hindi arauga mbu ni rehaga kindu gitago emotional attachments ukaigwa mwi hamwe nie ndire wiki giko-ini giki ndina mundu twinake haha ndina mwendwa wakwa haha ni arakenerera at least emotionally uri ni korwo iki ni tumaga nginya ne nyumuriri mukenerere giko giki kia ndamurano at least you are responding emotionally ndamurano kana gwikori yendaga andu mekete andu ma respond nie ne ndira respond nake muthuri wakwa ni arekate nake muthuri wakwa ni ara respond no ri ungikionia mundu nduri na dalili ya ku respond ri no na mundu ucio na nie gwika nie kuigwa nie gukua ngoro riu ri at least ni wega kuonia mundu wina kini ura respond hari ona kaundu weka ati hari ona kaundu urafi na ni wega nginya ona kwarania hindi ya murekana na mwendu waku kamwira ati mundu wakwa hutia haha nyenda kuhutia tahutia hau guti uru kumwira no riu ri weri ona ringi mutumia ri wagaga gwita ni tondu waki tondu ndukoragwo na ona ndungira muthuri waku haria wendaga gwika ati haria wendaga kuhutia waga kumwira ri egugutiga uguo wikite ati uhangite na niko uyu watu mingi mara complain bakauga atiriri ati nie ri muthuri wakwa ri ndanjikaga wega ni tondu waki tondu we ni uregaga kwaria ndwarie ndumwire mundu wakwa nyenda kuhutio haha okorwo ni nyondo mwire nyenda kuhutio to nyondo okorwo ni clit mwire nyenda kuhutio clit nigetha at least ukorwo wina uigue uri urenda kuigua sex it has to be enjoyed by both parties sex ya mundu mwe kuenjoy mwagiro ni kuenjoy murike mwagiro ni kuenjoy muriere ucio ni undu ungi sex auto godoga hindi amuraugiriria ri hindi amurauga mburi ni mekaga sex more enjoyable yani mukai enjoy mukaigwa kiundu kiega we ugakenera ukaigwa yani ukaenjoy dikina nikyo wona nginya mundu maguru mothe no matumanu ni ukona mundu ni atangania maguru mothe ukarigwa kaimana mumegwa tukaniura magikira ni uria magitamburukio kana ni uria makiria ni moiru hindi mundu ariko ndi kumanisha atirere ni ara enjoy sex to the maximum na sex yagiro ni kuenjoy sex yagiro ni gukenerero kiu ni kiundu kiega ndamurano ni iri cama by the way kwoguo ri yagiro ni wikate yagiro ni kuenjoy na ni ona andu aria maragia makauga ringi ati maundu maria turariria ha ni turaria maundu maga ni turaria maundu make kirikanio kiregwa in the book of Corinthians mutikaimane unless you are in agreement ni tini njugite uguo ni kirikanio kiugite uguo kwoguo ri sex ri ona Ngai ni recognize sex na hindi muria kwoguo ri you are enjoying kindu kiria Ngai aregete ri ni sex ya andu batahikaniti iyo Ngai ni akoragwo aregete no ungikorwo mundu ni muhikanitie na mundu waku ri okikorwo muraikarania hamwe ni muhikanitie ri iyo ni ukeni ni you can enjoy it kwoguo ri hindi uragamba kana hindi urauga mbu hindi uraugiriria ri wetareke ngurie kiuria hindi mwe kiharo ri ni mubira murahura ri ringi mwe timu igiri ri we ni kurikora wandu metagwo mashabiki ni yakugiriria nigetha magekira athaki hinya ukona nginya athaki acio ni mathi na mekata ni mathi na mafunga bao gikeno giyekate gikeno gikaingiha sex ni gwekoragwo ihana ni guthaka mukorwo mugithaka mukorwo mwe kiharo na kwogo muri ari ni mutumia de shabiki ya muthuri wako nake muthuri wako ni shabiki yako kwogo henda muthuri wako agutha mubira waigira wega ri at least une jagiro ni weka ni jagiro ni kugiriria ngiuga goli mengi wega nawe mutumia hende nawe muthuri hende mutumia akuhe wega kana ya maguru wega kuigira wega akunengereria wega ni wagiro nawe ni wikate ni gucambikira kwoguo ri sex hau nigetha andu meke ati sex ikora hau nigetha andu ma enjoy no na andu aria mauga ati ngani turaria kinyui muti kwanza acio ni mekanaga muno ungigwa mundu wothe uracinga uhoro wa maundu maria ringi turariria ma sex naki ucio niwe mundu uria expert wa gwikana kwoguo ri maundu ma turaririria haha ni mateithagiriria na ni mateithitie andu aingi muno make sex enjoyable
tuma sex ituike a memorable thing kindu guturoririkanaga mutumia wakwa ni aheaga wega na ni kuri andu by the way na mungitigana na mundu waku ni wiguaga hinya wa ku move on tondu nuriga ukana no wone mundu ungikate mundu ungigwika uria mundu ucio aragwika ni tondu maundu maria mwanekate maundu maria mwana share hamwe koguo ri sex ituikaga enjoyable hindi buraruta ki utu tusauti tudogo ni ndaigua wega hau yani sex egiaga cama ni tondu wa kaundu ta kau uguo ona tuirio ngirua wikire cumbi wikire roiko cubes wikire bidari wikire kini tugiaga cama koguo nawe hindi amurekana ri hindi muratamurana ri at least geria gwikira ndamura no cumbi tudania tufirifiri ho ubithakarie ituike kindu githaka undu ungi ndenda kuga ni atiriri hindi ria mutumia aragamba na hindi ya muthuri aragamba kiundu kiu intimacy ne mwikaga ati ni mumikagira hinya wahota kuona hindi ya mutumia ucio aragamba arumitie mwendo wake amunyitete ewe wakwa David na nduri wa mundu yani ukona nireka ati nirarehe closeness o hindi muragamba niria murauga habu nirarehe closeness yo koguo ri ni wega ti uru hindi mureka na hindi muratamurana hindi ya gwiko ti uru kunege gwika ati kurira ti uru kugiriria ti uru kuga ugereria pio ugereria fiu nigetha na mundu uria mwena akire amenye nduria igua wega mwikire moticio ya gwika makiria baita baigio na nithu tuingataga muthuri ni ingata mutumia yake nake mutumia ni ingata muthuri ni tondu wake you don't make sex enjoyable gutire kindu githino kiega ta sex make it enjoyable the kind environment metwe conducive kuri mundu waku metwe conducive kuri mwendwa waku at least na wana mweko wore wone gikeno ni gikugacira thiini wake ni gikugacira thiini wa muci tigaga guthiga hau kwireketa muramba muthuri tigaga guthi hau gwate we no withirwo wire mutumia rwana guku muingirite oro rimwe make it more pleasurable muonie ni arakuhe wega mwire sweetheart ni urahe wega mwire babe ni ona nduri wahe umuthi at least mwikire kiundu kiu mwikire kimotisha nigetha amenye raha yake nigetha amenye raha ya sex hindira muria kuguru you make it more enjoyable ni mumekaga sex mionja ko ni ngumwira ati we urorite kiura kiuri sex ni njega muno hindi mureka ati inyuere mukiuganira bu inyuere mukirira ni kuonania atiriri you are feeling each other hena feelings icio ni ndira feel muthuri wako nake ni arani feel koguo ni wega muno hindi mureka ati hindi murakaya ta hindi muraita kwanza mugikayanira hau wore monaga ta mwithi yanyu muri eri tu hatire mundu ungi no mwende gutura uthi yanyu muri eri hatarira mundu ungi gwika ati hatarira mundu ungi uka muturi oguo kiundu kini gukorwo gikiega muno na ni gicangagiria sex gukorwo ina cama gwiciria we ukurite kiuria kiuri ni ndagucokeria na njira ria agirire na kuma umuthi ona ungikau mundu wakwikirira kana akiuga mburi ndukanaigwe uru ni ukena akoragwo akikenera ni ku appreciate akoragwo aki-appreciate wira uria uramurutira ni ku appreciate akoragwo aki-appreciate ni gukwira arakwira atiri uguo uranjika ni ndigwa wega na ni ndirakenerera koguo gwiciria ni ndagucokeria kiuria giaku thii na mbere thikiriria yakwa eroriri yakwa wahota kuugariria ugiririe pio wahota kuga pio ni tondu wa kuigwa wega koguo muthenya umuthe gwiciria ni ndagucokeria kiuria giaku muthikiriria wakwa na ni ndiramenya au hau uguo ni wamenya uria wikaga ri ti undu moru kana uria mwendo waku akoragwo gika ri ti undu moru ngukinyie hau ndukariganira ni gushare subscribe na ku like channel ya Eunice Nyambura N kana tata wa Gogoyo na wona weka uguo ri Ngai no egukurathima tutikionane haha muthenya wa ruciu na mugia na muthenya murathime ndathimwe muno na kuria guothe muguthie ri kurogia umithie riu ni ryo ihwa riakwa Ngai amurathime muno.